Satan had no power over him, no place in him. Biblia nám jasne hovorí o tom, že diabol nemal žiadneho podielu na srdci alebo na živote Ježiša Krista. And we are the body of Christ. If we stay in our spirit, if we're clothed in righteousness, if we're walking in right relationship with Jesus, we can be strong. A my sme telom Kristovým. Ak chodíme v spravodlivosti, ak máme dobrý vzťah s Bohom, tak môžeme byť silní. But we have to use the weapons of our warfare. Ale taktiež potrebujeme používať zbrane nášho duchovného boja. Because they're mighty to pulling down strongholds. Lebo oni sú silné v tom, aby porazili tie rôzne mocnosti. But the greatest weapon we have is to walk in the opposite spirit. Ale tá najväčšia zbraň, ktorú máme, je kráčanie v opačnom duchu. To have a culture of honor. Aby sme mali a budovali kultúru úcty. Do you know that God blesses those who honor the prophetic? A viete o tom, že Boh si ctí tých, ktorí si ctia prorocký dar? A culture of respect for authority, those who have that role. And I tell you, if you were in it, you wouldn't want it. A kultúry úcty voči ľuďom, ktorí sú v zodpovednosti, voči autoritám. Poviem vám pravdu, že ak by ste mali tú zodpovednosť, tak by ste ju nechceli. To walk in humility, in a gentle, kind spirit. Aby našou úlohou je kráčať v pokornom, takom citlivom duchu. I mean, Jesus said, if you will take up your cross, deny yourself and follow me, you will have life. Pán Ježiš povedal, ak zoberiete môj kríž a budete ma nasledovať, budete mať život. It's the opposite to the world. The world says, go after it. Get it, take it, any way you can get it. A to je presne opačné zmýšľanie ako to, čo nás učí svet. Svet hovorí, že bež za svojím cieľom a dosiahneš ho. The Lord is saying, follow me. A Pán Ježiš hovorí, trust me. Opustí svoj cieľ a dôveruj mne. That's basically why Adam and Eve left the garden. A to je dôvod, prečo Adam a Eva opustili záhradu Eden. Satan convinced them that there was more than being with God. Just being with God. Diabol ich presvedčil, že je tam ešte niečo viac ako len to byť s Bohom. He convinced them that if they ate of the fruit of the things that they saw and wanted, that somehow they would be like God. On ich presvedčil o tom, že ak okúsia to zakázané ovocie, tak sa dostanú ďalej a budú ako Boh. It's a lie. A to je klamstvo. They were deceived. Oni boli oklamaní, zvedení. So which woman do you want to be in the spirit? Do you want to be a powerful Jezebel? Čiže aká žena chceš byť v duchu? Chceš byť mocná Jezabel? Do you want to be in the world and be part of that Babylonian system and have everything you want? Chceš byť vo svete, chceš byť súčasťou toho babylonského systému a mať všetko, čo chceš? And live the Hollywood dream? A žiť americký sen? Or do you want to be the bride and live in paradise with God forever? Alebo chceš byť nevestou, ktorá bude žiť v nebeskom raji s Bohom na veky? What's it worth to you? Ako ti je to vzácne? Ako veľmi to chceš? To keep a clean heart. Aby si udržal čisté srdce. To remain faithful to God. Aby si zostal verný Bohu. To have no other gods. Aby si neslúžil iným Bohom. Your flesh doesn't like it. A naše telo to nemá rado. Your carnal mind will debate, is this worth it? Naša telesná mysl začne to spochybňovať a hovoriť, má to zmysel? I heard the Lord say this morning a ja vnímam, že Pán dnes ráno hovoril ku mne. He's speaking to someone here. Am I worth it? A dnes sa ťa pýta túto otázku. Som hoden toho, aby si ma nasledoval? Will you be mine? Budeš celý moja? Will you belong to me? Budeš plným mojím vlastníctvom? Will you be my bride? Budeš mojou nevestou? Because Jezebel and Babylon are seducing spirits. They're harlots. They want to seduce you and pull you out of the arms of the lover of your soul. Lebo Jezabel a Babylon sú zvádzajúce duchovia, ktorí chcú, aby ťa vytrhnúť z tých milujúcich rúk tvojho pána.
We are in a battle. Sme v boji. Just because you love Jesus and you call him yours, A len za to, že miluješ Ježiša a mu hovoríš, že je tvoj, doesn't mean you're immune to Jezebel. to neznamená, že si imúnna voči Doesn't duchu mean the world Jezabel. is not trying to lure you. To neznamená, že už svet nebude sa snažiť ťa ťahať svojimi žiadosťami. It may not be an apple. To možno, že nebude jablko. It may be a husband. It may be a wife. To môže It may byť be a job. It may be manžel, money. to môže byť manželka, to It môže may byť be the práca, dream of peniaze. going traveling to another country. Možno, že sen ísť a cestovať do inej krajiny. But is Jesus worth it? Ale otázka znie, je Ježiš toho hodný? Do you love him enough? Miluješ ho dostatočne? Or is there a secret want, desire in your heart? Alebo je tam niečo skrytá túžba v tvojom Or srdci? is Jesus enough? Alebo je Ježiš dostatočný? Because he's coming for a beautiful bride, Lebo Ježiš an prichádza undivided bride, po nádhernú, a nerozdelenú bride that nevestu. loves him with all her heart. Nevesta, ktorá ho miluje celým svojim srdcom. And you know what? He deserves it. A vieš prečo? Lebo on je toho Because he hoden. has given everything for you. Lebo on dal všetko za teba. He has paid the ultimate price. There is nothing that he didn't spend. He gave everything for you. Lebo on zaplatil všetko za teba. And the Father is asking the church to give their hearts to Jesus A now. Otec dnes sa pýta svojej cirkvi, aby dala svoje srdce Ježišovi. And I felt God's hand coming on the church in Europe. A vnímal som v noci, ako Božia ruka prichádza na cirkev v Európe. I never sleep when I'm in Bratislava. Ja nikdy nespím, keď som v Bratislave. About 5 o'clock this morning, I saw the Father just lifting up this power for the bride to be His. A o 5 ráno This som videl supernatural grace for His people to go deeper into intimacy, to be His, to belong to Him. And I believe now is the time. This may not be Mount Carmel, but there is a battle taking place to see if God is God, if Jesus is the bridegroom king, will you be His? Totally His. Vnímal som toto volanie Otca. Ak On je Bohom, budeš naplno Jeho, budeš Mu plne patriť celým svojim srdcom. And I saw this big palace, this big complex that God was wanting to lift the church up in Slovakia into. A videl som tento nádherný palác, obrovský, do ktorého Boh pozýva svoju cirkev na Slovensku, aby doňho vošla. And written on the gates were for Jesus' glory. A na bránach tohto paláca bolo napísané pre slávu Ježiša. I felt the Holy Spirit saying that only those who are sold out, only those who are wholehearted, only those who love the Lord can enter. Cítil som, ako Duch Svätý hovorí, je to len a exkluzívne pre tých, ktorí sú celým srdcom vydaní Ježišovi. And only those who are prepared to lay down their ambitions, their agendas, and take up His, seek His glory, can enter. Len tí, ktorí sú ochotní vzdať sa svojich plánov, svojich cieľov, svojich ambícií, vzdať sa mu, podať sa mu, tí sú tí, ktorým bude sprístupnený tento palác. The Father wants to glorify Jesus now. Otec chce osláviť Ježiša teraz. I'm here to tell your flesh it's too late for you. A som tu, aby som povedal tvojmu telu, telo je príliš neskoro pre teba. This is Jesus' time. Toto je čas Ježiša. This is the season of His inheritance in the earth. Toto je obdobie jeho dedičstva na zemi. And if you are His, seek His glory. A ak si jeho, hľada jeho slávu. Put Him first. Urob jeho prvým. Serve Him and not yourself. Slúž jemu a nie sebe samému.
The Father so loves Jesus. Can you imagine the love that the Father has for Jesus? Otec tak miloval Ježiša. Vieš si predstaviť tú lásku otcovú voči svojmu Can you synovi? imagine the glory that the Father desires for Jesus? Vieš si predstaviť tú slávu, ktorú otec túži odovzdať synovi? You are that Ty si to. glory. Ty You si are tá that sláva. beautiful bride. Ty si tá nádherná nevesta. And we have to make ourselves ready. A my sa potrebujeme We have to pripraviť. separate ourselves and be holy unto the Lord. My sa potrebujeme nechať posvetiť a byť svätým pre Hospodina. In Ireland, sweaty means that you perspire. But here it means holy. V Írsku svätý znamená, že si spotený, ale tuto znamená svätý. But it's beautiful. Holy is beautiful. Lebo svätý je nádherný. And to be beautiful is holy. A byť svätý, a byť nádherný je byť svätý. That you're happy with the Lord. To, že si That you look spokojný. into the secret place of your heart and you call out the discontent, Že si šťastný the v Bohu. unrest, and you say, "Be still, my soul, for he is worth it. This is his time." Pozrieš hlboko do svojho srdca a tým veciam tej nespokojnosti povieš, buď ticho. I will Toto je- serve him. Ja budem slúžiť Bohu. I was created for his glory. Ja som bol stvorený na jeho slávu. I am his and he is my beloved. On je môj a ja som jeho. And that's why Jezebel is attacking. A to je to, prečo Jezabel Because útočí. she knows God is releasing this grace. Lebo ona vie, že Boh It's uvoľňuje causing túto his milosť. church to shine and it's annoying her, it's blinding her, it's affecting her kingdom. Túto milosť, ktorá umožňuje cirkvi milovať ešte viac. A to je to, čo je trňom v jej oku. And I saw this massive sword in the spirit, A videl som tento veľký meč v duchu. and written on it was called the bride's power to serve God faithfully. A na tomto meči bolo napísané Božia moc pre nevestu, aby slúžila Bohu verne. There's a grace in this season right now. A práve v tomto období je milosť. Je milosť. And I saw one very sad thing Videl last som night, jednu takú smutnú vec včera v noci. about 7 o'clock in the morning. O 7 ráno. And I got into this place called the heart of the church in Europe. A dostal som sa na toto miesto, ktoré sa nazývalo srdce cirkvi v Európe. And it was cold. A žiaľ, bola tam zima. There was just an ember, there was just a little fire burning. Bola tam veľmi taký slabý ohník, ktorý tam horel. And I felt the grief of the Holy Spirit saying, "Where are the lovers?" A cítil som, ako Duch Svätý bol zarmutený a pýtal sa, Where are volal, those who are on fire for kde sú God? tí milovníci, kde sú tí, ktorí sú naplno odovzdaní Bohu. This is a time to give our whole heart, to be passionate, Toto je čas odovzdať naše celé srdce, aby to sme, ignite the heart of the church in Europe aby sme again. zapálili srdce cirkvi v Európe opäť. And I felt the call of the Holy Spirit, A cítil som to volanie Ducha Svätého. just to love Jesus in new ways, in wholehearted ways. Milovať Pána Ježíša novým spôsobom, celým srdcom. I felt the desire of the Father just to love His Son like we've never loved Him before. Cítil som túžbu Otca milovať svojho syna, ako nemiloval ho ešte nikdy And Satan dovtedy. sees these things. He hears these things in the Spirit. A diabol počuje tieto veci v duchu, on to vidí. And at the very moment that God is asking us to go deeper, it is possible. As a matter of fact, the Lord has told me, some of you have been pulled. You've been tempted to go away further from God. A to je to zaujímavé, že práve To v tomto leave čase, keď Božia milosť To leave what He's uvoľňovaná calling you to. k tomu, aby sme prišli bližšie k Bohu, tak sme ťahaní, sme pokúšaní práve ísť tou opačnou cestou. To find a place where your destiny will be fulfilled. A hľadať cestu, Where kde you will find your glory. kde náš zámer, náš plán bude naplnený, kde my sami dosiahneme svoj úspech a svoju slávu. You've been tempted. A si takto pokúšaný. You will thrive where the Lord puts you. Has planted you, where He has told you to put your roots down. Nowhere else.
not on any beach, not in any other country. Nowhere else, only where you are obedient to God and serving Him. Grace flows there, life comes there, and God blesses you in that obedience. A skutočné pochádzanie neprichádza v nejakej cudzej krajine, v nejakom úspechu v práci, ale práve tam, kde ty necháš zapustené svoje korene v tej poslušnosti, v tej vernosti. One of the ruling spirits over Europe is pride of mind. We think we know. A jeden right? z duchov, ktorý vládne v Európe je, že je pýcha mysle. My vieme najlepšie. My vieme, čo je správne. I'm telling you, God has called this church to break open strongholds of religion. A Boh volá cirkev, aby zlomila tie puta náboženstva. And because of that, you are under more temptation. A práve preto ty si pod väčším tlakom a pokušením, aby si prestala robiť to, čo prináša ovocie. The only thing Satan wants to stop you doing is God's will. A to čo diabol sa pokúša urobiť, je, aby si prestal činiť Božiu vôľu. Jonah was tempted. Elijah was tempted. Jonáš bol pokúšaný. Eliáš bol pokúšaný. Don't think that you won't be tempted. Nemyslí si, že ty nebudeš pokúšaný. Trust God. Ale dôveruj Bohu. Things may not be happening as quick as you want. Veci sa možno nebudú diať tak rýchlo, ako ty chceš. But I'm telling you, the Lord said, ale ti hovorím, only those who actually do the will of God will inherit the kingdom. Boh povedal, len tí, ktorí budú činiť Božiu vôľu, budú what does it gain any one of us if we lose our soul and gain the whole world? Čo by to osožilo komukoľvek z nás, ak by sme, if the world loves us, ak by sme získali tento svet, if we have power, ak by sme mali moc, if we get what we want, what does it serve us? Dostali všetko, čo chceme, čo by nám to osožilo vo večnosti? Do we want to stay with the Lord in the garden? Chceme zostať v záhrade s Bohom? Is he enough? That is the question. Otázka je on pre nás dostatok? That's what Satan is pulling in our hearts. To je to, čo diabol sa snaží dávať do nášho vnútra. Well, what about you? A čo ty? When is your time? Kedy už príde tvoj čas? Well, I'm here to tell you it's the Lord's time right now. A ja som ti dnes prišiel zvestovať, že je to Boží čas. It's too late. The clock has come to the time of the Lord. Čas nastal, čas Boží nastal. It's his time for his glory. Je to jeho čas pre jeho slávu. And we need to get hold of that truth. A my potrebujeme uchopiť túto pravdu. And get in line and say, Lord, for your glory. A jednoducho prijať I'm not counting the cost anymore. I'm not thinking about myself anymore. I'm yours. Pane, prijať a jednoducho povedať, Pane, som tvoj, už nebudem viac rátať. You mold me, you break me if you have to, Lord. Koľko ma to bude stať? But you make me yours. A urob ma svojím, ty ma zmodeluj, ty ma premeň, ty ma obmekči. So maybe